ubwira ngo kwa runakaga ngo tubafashe turabafasha tutabasaidia natwe ntitwifashije tutabasaidia kwa nini turabafasha kubera iki niki cyabaye niki cyabaye kugira ngo tubafashe mu buryo wonavuga ngo uragaba ikintu abana bakakwitanga kubera yuko batazi yuko kugaba mu bavukanyi byagenda gutya na gutya na gutya rero mwabagore mugumukane babakecuru babicaze babigisha rero ubundi tuzoguma tuzokwisanga twasubiye ari umuntu wari uzi yuko azabana muri Kenya ariko uko twaje niko tuzosubira tuziterera hejuru dusange twasubiye iwacu tuzobashitse imico y'abanyamahanga uzozamubwira cyo wamukubita agapataro wamushira hejuru kuguru hejuru wamuhamagara umugabo ngo be ngo be ngo wambaye ngo kumaza ahangaho yo ku iruhande rwa seku rwa sogo nituvuga mbese azame mwiriwe banyamurenge kazi namwe bumva ururimi rwacu rw'ikinyamurenge abarundi abanyarwanda hariho nabandi batuye mu Bugande bumva runo rurimi tuvuga urumva duhuriye kuri runo rurimi turi benshi ikinyamurenge ikinyarwanda ikirundi okay abantu babaganira ntihabamwo umusimuzi nta muntu woza ngo wasimure twese tuza twumvikana hari utuntu tumwe na tumwe dushobora kuganira titwumvikane ariko kandi hari akantu gato novuga tuvuge ku mufano k'uburimiro abanyarwanda wasanga batabigira cyangwe akamamba wasanga batagafite ariko bafite ukundi kuntu bakivyiga noneho ariko amagambo menshi tuyahuriyeho muri abakobwa b'abanyamurenge muri abagore b'abanyamurenge muri abanyamurenge kazi wavukiye njyewe navukiye ku Ndondo mu Kajembe twibwire nyine nk'umunyamurenge amazina yanje nitwa Uwera Aime nkaba umutura nkaba umwishwa w'abahinda nkaba nshatswe mu Badahugu aba iwacu babaga mu Kajembe ku Ndondo niho babaga ariko ubunyesi ho bari kubera impamvu za bino bibazo by'intambara ushatswe mu Badahugu umugabo wawe witwa sinomuvuga uzi umutsinda aho sobukwe nawe sinomuvuga sawa aho twibwire nawe kinyamurenge nitwa Chance Mbabazi ni umukobwa w'abatinzi umwishwa w'abasinga abashatswe mu banyabyinshi babagige hari ibindi se nta ibindi ni jewe ubifite mu mutwe waje iwanyu ni hehe ruguru iwacu muri Kongo mugahwera okay ndagiye buri muntu uzoza mubaza ibibazo bibiri namara abinsubiza mu kinyamurenge habaho ikintu kijanyiranye no gutsinda soko boba barabigishije bose ku bintu byo gutsinda kubu nyine sobukwe ashobora kuba afite nk'izina rigiye kwitiranwa ashobora kuba afite izina ariko rigiye kwitiranwa n'ikintu runaka zotuma utakivuga ndagiye kukubaza ku mufano sobukwe yitwa Gitiga igitiga wocita gute igitiga no kitagute igitiga wogitsinda gute igitiga imboga z'ibihuru nka Gitiga n'abati za mboga z'ibihuru oya igitiga baza bavuga ngo ni igicemwe apana kuvuga igicemwe gutyo gusa vuga ngo igicemwe nico Gitiga
ko turumvikana none ugasoba ubukwe yitwa Gitiga tiwo muhamagara tiwo vuga ngo twarariye ngo Igitiga uzoba uvuze gasoba ariko uvuga ngo uyu munsi twarariye ibicemo none se ikiwambaye iki uwo gitsinda gute igitimbizo urabitoye aha inyenzi inyenzi ino izitambarira mu cyamuzu urayizi inyenzi wayitsinda gute inyenzi nagiriye gutsinda igisimba gitondagira bayita ngo ni isatura isatura ariko ibyo bintu bavuga biratureze ni isatura ejo n'ejo bundi soba uko yoba agiye kwitiranwa n'inyenzi baba kanyenzi wamara ukama wataguza abayobe ngo mbonye inyenzi no kuntingana hano nyoko ukazamagira ati uramukazana mana yaje we ese kuri ibiki kuri mwana uko karabara gute ariko ntabwo natwe bage batwigisha inyenzi ni isatura ihembe ry'inka sanje niko tubarivuga mana uko naritsinda uko uritsinda tuvuge ngo ihembe kuko soba uko yitwa ngo ni ruhembe kuko gaharimo ke ihemba nukuvuga ngo ugomba gutsinda akantu kose kagiye kweteranwa ni none se uwo kwita gute ihembe igiti cye no kita ihembe ry'inka ihembe ubwari gitsi ihembe baza baritsinda bakavuga ngo ni ishemeza ndasubiramo ni ishemeza aho uko nukuvuga ngo ntimuzi n'akantu nakamwe ko gutsinda uko nukuvuga ngo muza mwataguza abasobo ugahimbi yawe nteru cyangwa ukareka kumuvuga ukareka kuvuga ibijanye nawe ugaceceka ukamuceceka muzamubavuga kuko hari umugore umwe tubavuga kuko aya mazina agiye yitiranwa n'ibintu byinshi kubera yuko muzamubwira cyo ugasanga bavuze sobo warashize umuco kandi gatwebwe uzabanza inzangaya bana bakecuru dufite inzangaya bana basaza dufite batoza bafata umwanya wo kuvuga ngo bahamagaza abana ngo babigishe bababwire ngo umuco wacu ni za kirazira nico bituma two dufite amacana amwe ari mu kugenda hari akavuga amagambo undi muntu atona avuga ari kumwe n'undi muntu wiyubashe rero iyo hariho za kirazira hakaba ibyo ababyeyi bacu batwigishije bakatubwira ngo habayeho iki ngiki gituma iki kintu kitawe gukorwa muri ubu buryo nukubaha byatewe niki agashongo uza agashongo ni ibintu bashyira mu mboga ni ibintu n'utuntu dusa ubururu cyangwa dusiki ariko nzi ko babishyira mu mboga vuga akazi kako gashongo bagashyira mu mboga ni nk'ikirungo mbese kugira ngo imboga ni nk'ikirungo kugira ngo imboga zigire iyindi zigire ukundi kuntu ziryoshe nyine bikurikiranye nuko iwa bishaka ni nk'igitunguru ushizemo cyangwa sinzi niba kari ibirungo ariko nzi ko babishyira mu mboga barakajya ari abantu bagatotora ukagatamira ukakarya kaza kagusigira icanga mu kanwa hagasigara hameze neza ukuntu none se iko ugatsinda gute aba kuvuga ngo uvuge ngo agashongo kuko hari abantu bitwa bagashongo so uko yoba yitwa agashongo none se uhuye n'ako gashongo wowe uvuga ngo ni muntotorera ako gashongo wowe cyangwa wowe uvuga gute nababwiye ati muntotorere utwo tuntu tw'ubururu muntotorere turiya tuntu tw'ubururu oya uvuga ati ni muntotorere
utwo tunyanango tutunyanango ni utunyanango utunyanango agashongo ni akanyanango ikinyamurenge ni kinini kiragora ni kinini ni ugutsinda kiragoye imvura imvura kirahinda kino makao ngao biza ariko kibiranga ko kirahinda kirahinda ariko none se imvura bigirahinda nk'aba bita irahinda iri guhinda iratonyanze ni ingomoke ahubwo ariko njye ni mu nzira dikirahinda kirahinda maze ikindi icyo ni ni ukuvuga ni nk'aho mutazi amagambo yo gutsinda kandi muri abagore mwana ugomba kugerageza kubimenya kubera yuko ejo n'ejo bundi tubona nuko ngo kuvuga ngo uzovuga sobukwe tiwovuga ngo uzovuga sobukwe uzoja kuja kwitera hejuru ugasanga wataguje izina rya sobukwe cyangwa kubara ese uyu mwana karabara gute karavuga gute nukuba mu mahanga ariko ibi byose nyine kubera ko iba mu mahanga twigishijwe nuko utigishwa tuturenganyega nawe ariko namwe ga mugomba no kubibaza mukabibaza abasilamu usanga bicajije abana babo usanga bari kwiga ariko twebwe ntabwo ibyo bintu bibaho nimwe ga mubisaba mukabwira ababyeyi mukababwira ati kuko twararenganye mukababwira ababyeyi banyu ntimubafite se tufite nta mubyeyi umenya ukecura oyo barabatinye reka ndakubwira igituma babatinye uzuko hari ababyeyi azaramutsa n'umwana n'umuntu gusa bahuye gusa mu nzira yambudaye we ikecuru nabyo ni bisa genda bigitakariza za gahunda kurumva ugasanga umubyeyi akuramukije ubwuzu ariko wewe waje kumusubiza ukamwereka yuko utamukeneye yuko mwohagarara ahubwo unamuganiriza amagambo abiri atatu kandi iwe akuramukije akeneye ngo mutangire iyo aboneraho atangirira kugira ngo akuganirize ariko gakeraga n'umwereka yagombaga uri busy kugusanga mu nzu ariko iyo muhura mu muhanda bari abafite gahunda kubera ko ngiye hari abayisilamu nza mbona ukamusanga bujuje abana mu n'itegeko buri gitondo uzuje guca kuri iyo nzu ukamusanga abana baruzuye ko barabaruzuye kibariga none se nukubera naho twebwe tuzagurira mu nzira baze kutwigishiriza mu nzira dufite ba perezida b'imiryango dufite ba chama aribo ba shefu aba bashefu bacu ese nukuza badukoza gusa amafaranga y'imisanzu nukuza none se hari igihiga bizagera bikanaranga umuco waribagirana oya umuco niwe wubakiyeho ibintu byose ati gute kubera yuko ejo n'ejo bundi nibakwigisha bakakubwira ngo kuko muri bano bene wacu nk'abanyarwanda tuvuga ku mufana abanyarwanda uwo bavukana azamwita ngo ni mwene wabo kandi wowe mwene wabo ni uwundi muntu muhuriye ku gisekuruza ariko umwana wo kwa so wanyu n'umwana muvukana uravuga ngo ni petit frère si mwene wacu mwene wabo ni umuntu mwene wabiwe ibone nk'umuntu wigije uri ariko twebwe mwene wacu ni umuntu uri nka kureho bukeya yawe iyo bakavuga ngo muri umuntu we bavukana ngo uriya ni mwene wacu kandi bavukana bavindimwe ibyo mbizi ku barundi kuko nibo twabanye cyane uriya ni mwene wacu ni mwene wanyu kandi ari murumuna wawe abaye mwene wanyu gutari murumuna wawe rero mwebwe mugende mugire muzoganirize muzihuze muganirize ndetse babashakire hariho abacamani hariho umukuru w'imiryango ndetse uriya mukuru w'imiryango azagerega n'undi mukecuru bazoza bicara bariya bakuru b'imiryango bigisha abasore
baganiriza abasore bababwire ngo za kirazira zacu nizi batumira abasaza babigisha imico bibitegeko nk'abantu bibitegeko bibavuza bazabavuga ngo nyuma y'ukwezi tuzaduhura twige cyangwa se nyuma y'amezi 3 tuzaduhura twige ku kintu runaka bavuge ngo cumuco ndetse bafungure cyano bavuga ngo iyi ni cyano y'umuco hazoza haboneka abasaza baze batwigishe batubwire ngo ibi uziko nk'ubu nyine ejo bundi hari umuntu wambaje ngo se ngo hari inka y'ikibero inka y'ikibero ndayishaka inka y'ikibero ni ukuvuga ngo hari inka yitwa gutyo nk'indongoranyo nk'ingabire nk'iki ni ukuvuga ngo izo nka zibaho ariko rero ndayishaka cyangwa yarashaka kuvuga amabara oyaye amabara arahari ibigondo igitanga amabara nagashenga ariko rero nk'iyo nka ndayishaka ndayibura mu kinyamurenge ni ukuvuga ngo naje hari ibyo ntazi n'undi nawe ariko aba babyeyi barabizi bakatubwira ngo igituma habaga ingabire ni ukugira ngo byagenze byakaza bigenda gutya na gutya ibintu byakorwa gutya umuco wacu za kirazira nizi no ariko kuragenda ucika tuzaje kwisanga dusange dufite imico y'amahanga ariko kera n'ubundi n'iri urebe ibi bintu yabigenda biba urabona no kubera uziko no gufashanya hari abana ubu nyine ububwira ngo kwa runakaga ngo tubafashe kugenda tutabasaidia natwe ntitwifashije tutabasaidia kwa nini turabafasha kubera niki cyabaye kugira ngo tubafashe mu buryo wo navuga ngo uraga bikindu abana bakakwitanga kubera yuko batazi yuko kugaba mu bavukanyi byagenda gutya rero mwabagore mugumukane abakecuru babicaze babigisha rero ubundi tuzoguma tuzokwisanga twasubiye ari umuntu wari uzi yuko azabana muri Kenya ariko uko twaje niko tuzosubira tuziterera hejuru dusange twasubiye iwacu tuzobashitse imico y'abanyamahanga uzozamubwira cyo wamukubita agapataro wamushira hejuru kuguru hejuru wamuhamagara umugabo ngo be ngo wambaye ngo kumaza ahangaho yo ku iruhande rwa seku rwa sobo nituvuga mbese azamenya icyo tuvuze azagira ngo n'umwana guhamagara uruhiri oya bari kubimenya nabo barabizi barabimenya umugabo ufite amenyo 32 ngo kura muhamagara ngo bebe rero ibi bintu mugende wacu tuzobura byose tudatora ku muca wacu tuzotora gohana nako uw'amahanga murawutora uw'amahanga uw'amahanga we ninde wabigishije amahanga aho ndi muri kumwe n'abandi bantu bobigisha nico batari gukora barazibaga bari kurenze abakecuru kubikigiye nabo abagore ubu nyine zarakomeye uzuvugira hejuru umugabo yakubwira ngo nawe ziba akabasubira mu nk'icuru igihumbi ariko ngo uraze ngo umukobwa w'abaki umugabo yakubwira ati se wazibye ngo nawe wazibye ziba akabasubiza amaboko inyuma ukagira ngo uva mbabwira mwa abagore umugabo akunda ibintu bitatu kumwubaha ukamukundira umuryango ukamugaburira akarya agahaga abashyitsi baza bashika mu nzu basohoka bamubwira ati yewe uza amakuru umugore wawe yadufashe neza umugabo azamabyibuha akabyibuha yuko witaye kubaha ariko umuco wa mbere mugomba kugira mubaze mubaha abagabo banyu nimumara kubaha abagabo banyu nuwubaha umugabo uzubaha se
niba ubaha umugabo uzubaha mushiki we, niba ubaha umugabo uzubaha nyina, uzubaha n'abakina be. Ariko nutubaha umugabo tuzamwubahira nyina, tuzamwubahira abavandimwe biwe, tuzamwubahira n'abashitsi. Umugabo nazoza avuga uzi umwumva yuko havuze umwami mu rugo. Umugabo nakorora uzi uvuga ngo umwami arakoroye. Naho mwebwe umugabo nakorora ntumubwiye ngo kiramutwara. Ngo Sara yarinze afata aravuga umugabo mwiza. Naho mwebwe ko ruhumuri gahumurizwa mu ntuza. Si amahanga Bariko ngo seto atondaga ibintu n'intozi. Nukuvuga ngo umugabo wawe tugomba kumuvuga mwiza. Ugomba kumubaha niba afite umwana Papa Shema. Ufite discipline Papa Shema. Gera hano kubwira nibali Papa Shema. Papa Ila niko Papa Ila ese uri yongiye koragira gute? Ese ko tuwuvuga twamaze gucumba irukanga kwino wanga kanga twakoto genda wegera Papa Shema twamaze gukora. Papa Shema twamaze gukora. Papa Shema twamaze gukora. Akazi ukamukarabisha, wamara kumukarabisha ukamubwira ngo muryohe, wamara mukarya nawe ukajya tugasangira. Umugabo muco muri Kongo reka kubwire sinavuze umugabo none sarasangira nande iboga ke urabona nga muco wacu igitumaga abagore batasangiraga n'abagabo nuko aribo bakaza bari nka protocol bo gukora ibintu ibyo ari byo byose zo kugira no kugira akareba umugabo ukunta ariko arya imboga niba zishize akaba stand by kuza kumwongera izindi akamwitegereza ukuntu ariko arya agira guteye. Naho mwebwe umugabo aza kubwira ati yewe umparagure gaca kirato nicoza kwambaza iriya huzo ugasanga uwahanaguye ikindi atakubwiye yewe kubera ko utampanaguye. Ese we tuwari ufite amaboko bitumutangiye hanaguye. Ese wowe tuzubona imba nicaye bamagaze wowe nkuko wazubona naza notse umwana nazangira gute we yakuzanye utaragira uriya mwana ni namba 2. Namba 1 ni umugabo niwe namba 1. Namba 2 ni umwana. Ugomba kubaza ukareka umwana ukabazuka ni bidukikije. Umugabo ukabaza ukamwitaho umutware ukamuhereza eshima yiwe ukamuvugana witoza. Apana ngo umugabo ngo yatombotse ngo nawe ngo wamaba nk'ibipanga by'indege. Ngo nazoza avuga ngo wamuvugira hejuru ngo azamenye ko naje ngo nageze mu mushasha uragashishuka amenyo. Iyoroshye iyo nagiye nico gituma uzubona abagabo bamwe baje mu caro akamba yenda gahera niki ahubwo agiri yari ni haho gafite kakamaho ukabusanga umugabo yakubise umwaka mu caro. ahubwo abagabo n'abantu bagomba kubavuga hari ahantu nabo tuzovuga hatagenda neza kuri bo. Ugasanga umugabo azavugana n'umugore w'abandi amasaha menshi kuri telefone ariko ubu batovugana n'iminota 2 ukumva alo aho abana bari yese intare none se ninde akubwiye umva ziba hariko sana ngano kuntu zuvu usanga umugore
yarahahamutse agira complexe y'icyacu cyose cyane vugisha umugore mukunzi umeze gute wajutse ariko nari uzi ko nari mukumbuye mama ejo naraguhamagaye ukamukuyakuye abagore bakunda gukuya utugambo twiza bagakuzana ati wibwira abashije ariko mwebwe ni namwe muzamutuma basara ati kubera iki umugabo iyo yagiye akagenda utamuganirije amagambo meza azatuma afata telefone anaguhamagara gukumbure none se tuvuge ku mufana musohotse mwakosanye naguhamagara ko bagusubiza gute bwa burakari ariko nimba wasohotse agiye mu kazi ukamutwaza ku ishakoshi nimba ukamureza igipangu amara ukamubwira ati ubwira ubwiza mutware kumva murarazo bafite ariko naso aragiye nko mu kazi ngo ngaho ugende neza genda neza tuzobonana uramu ni wowe ukura ishakoshi iriya mu cumba wamubwira ati ugenda umuganiriza bukeya umurenze umutwe umurenze igipangu numara umubwira ati papa she ngaho genda neza imana ikurinde iyo ugiye kumva nageri yageze natera protector ya mbere abakoreza ifaranga kumuganiriza utugambo twiza two gutuma agira courage yo gusaba no kugira ngo aguhamagare cyangwa agira courage yo kugaruka mu rugo kuko afite uwo yasize naho wewe ariko mudufaranga uzutumira tuzi ibibazo yahuye nabyo tuzi ko yagurishije afite stress nimba ati yagurishije ariko ngwirindi cyatikize ryawe uzunohereza ngukuzugira ngo yewe wewe wamwohereje ngaho yakoreye ngaho uzi yakoreye ngaho uzi yakoreye ngaho yo kuvugisha umugabo wawe neza cyangwa moto ziri hariya uzi ko hari abagabo bamwe kubera umugore yamuteye stress azagenda ugasanga yabonzwe n'imodoka yakoze impanuka mwebwe mukagira ngo ni impanuka isanzwe naho ni impanuka ya stress yamenye yuko nageze no kwibaraba akama yitongera gusa mwibaraba kubera yuko wowe wamuteye stress abandi ugasanga abagabo benshi bakaza bamwa imiti ya za chlorine kubera yuko ari abagore babateye stress bakiyahura ariko se umugore none ukasanga akagabo karumye karapfuye ku musozi kubera yuko wamuteye stress none wombwira ngo umugore arakubwiye ngo mutware ubwira ubwiza bwiza tuzagukumbura narangiza nashiramo furi ngahamagara undi muntu ni wowe mpamagara ntibikunda duhamagara abandi bagore b'abandi kuko mwaduteye stress umugabo azamera nka roho mutagatifu roho mutagatifu zikunda kuba ahantu hatujije rero mwabagore nimba mushaka ngo abagabo banyu babyibuha uzi usanga akagabo karumye kameze nk'agati bashoshoye amashami yose ni kubera impamvu yuko ni wowe wamutejeje kutabyibuha stress uzi ko mworarira ibishimbo byonyine bizira n'umutsima ibishimbo ugasanga umugabo yagize sante kubera amahoro yo mu mutima umugore yamuhaye yeme mugende mutanga amahoro mu nije kubivuga ahangaha nawe imwisubireho n'ukuri nawe mwamudutegera nimba mufitanye ibyo mupfa umugabo azakunda ngo abana nimba bamaze kuryama musigaye mwicaye ahangaha muri saro mwenyine ndore hano gatuza tugisha icumba kimwe timujaga gutonganira iriya cyangwa ngo mujaga kuganira iriya abana nabo bajyane mutegereze nimba zarara muri saro muje mu cumba muganire vuga katagenda kose muba abanyakuri mureke kubeshana niba wabonye ifaranga so wanyu yakohereje ifaranga uvuge umubwira ati yewe data wacu papa yanyohereje ifaranga $50 none tuzikoresha iki umugabo aza kuyumva muwe
ariko karabona ko aragura agahuzo azatubwira ngo n'undi mugabo akakugura cyane kuko wamuhishe kandi ntazi yuko nta kazi ufite izi huzo azagura azakura ni ukuvuga ngo iza ndenguka hari abandi bagabo bafite nimba kohereje ifaranga zimubwire tingizi dolari 100 banohereje data wacu none ariko nta nahuzo mfite wamureka nane nkagura agahuzo ko kuzoza naje kuzoza kuzosenga nta mugabo wo kwanga ariko wewe urahishe kuragura ngizo za Spain ngizo za Hollande ngizo za Nunze ngizo za Ghana ngizo za Malewa ngizo zaki uravuze kuratsibura umugabo turetse no kuvuga ngo kwambara nta nazi izo faranga wazikuye ni ukuvuga ngo izo faranga iyo uratekereza yuko hari undi mugabo wazimuhaye rero dusoreza ahangaha abagore muzoza mwicarana muza mubaganiriza amahoro y'umuntu wabwiye ati ukuga nitwe twatumye abagabo bapfa bumye babaye nk'uduti babaye inkwi mureke tubabwire amagambo meza umugabo nubwo umuheza capati wamuganirije neza azasa nkaho wamuhaye inyama n'umutsima rero mwebwe mwaza mudukurikira aya magambo tuganiriye ahangaha mugende namwe nimba mudafite ibyo muza mupfa mu ngo zanyu murakoze imana ibagirire neza ciao ciao icyo kiganiro mugende